Adom TV, Premtobre Kasee, free galamse yi say yinyapade. Na yenko eyensan foforo mu na Asante South Region, Electricity Company of Ghana, Sunie, one more meter foforo no. Ome friase ya one more de bobo emiami ahodo yi dada no afri ho na foforo we die. Sa wo don saka no se bia wanyina wahoden bo be kofo mo mbecho. Ebu nsem eni. ECG adwumaku wa Asante mantem watana kese a wa Asante mantem anafo apa dwumadie bi ho ntuma e frɛ no loss reduction project se dwumadie e ba beboa e ma wona eyisu ECG meters dada ni nyina watimi ayi afiri ho edi prepaid meters edi ama won project manager aye Maame Tamara Asumani Wiafe ene Adom Kasee etwetwe nkomosei enti project ya ECG dia be ye dia ba se sisi ananka na mo betina ECG ni meter na meter short na nkrofo afa ho edi abon nkrofo kono ne ade sisi an meter saba na afa so no ye the private sector participation so abemu ene ne se sisi an ye was suppliers nso mo de meters ne ma ECG no mo bubo wi a na ye so ye tua o monka afa so no ye smart meter it said the smartphone wo ofia wo betumi atop power wo abroche kra wo to me top power na esanso no sisi an illegal say wo be wi aka na wo be fa meter no ye be cho nti na ye de power ne ba meters ne ba say wo ba ECG officer ye betumi nya meter ama eno achi na general manager edima ECG Asante South engineer Danen Mensa Asale edi kokobo ema ECG na afensu wona eba be su prepaid meter no wona Adom Kasee ebonkomose electricity ansa na kanea ne betimi egina so ani edwuma no be koso na ma ye dwadifo nyina anya ahoto no na sese edwuma no sika ebem science na ye di meter adafo kwan so no ebe ya den se obe wi akania se na be ya sika sese ye nya na edwuma no timi gina ni na so e wo sika kwan so no ebetimi enya se sika no ye di akwanya we so ye gina akwanya we so abo ye dwadifo nyina akokose obi biara wo ara wa adwen se ube wi akania anaso be so kania wontuaka e wa Asante South Region anaso Asokwa district ni de e bo okoko se hwenhu firi hu kaka kwa branche amane bo Asante mantem